tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indondo TV, turabasuhuje mwese muherereye ku mugabane atandukanye y'isi, twizera ko mumeze neza mwese mudahwema kubana natwe mu kutubategurira umunsi ku wundi, dukomeza gushimira uruhare rwanyu mukomeje kugaragaza mudushigikira mu makuru tunda tubategurira gatanu kuri gatanu. Rero ingingo zigeze mu kutuza kurambura ku munsi wa none turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026, turaza kubitira mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo hakomeje kuba imirwano itoroshe, ubwo leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje umugambi wabo wo kwica abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge, kuko jenoside barayiteguye iruzuzwa, niyo mpamvu bakomeje gukoresha za drone nyinshi mu gukomeza kurasa ku baturage b'inzirakarengane bica abaturage. Iyi ni imigambi yateguwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo badahwema kugenda bakoresha zino za drone. Tubibutse yuko bagiye bazana za drone zitandukanye, ubwo nyinshi zagiye zihanurwa n'uyu munsi hari drone zaje guhanurwa, turaza kuyabaheza amakuru arambuye nuko hari drone zaje guhanurwa. N'ubundi uyu ni wa mugambi wa leta ya Kinshasa, ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa ashaka uburyo yadukura umurenge ikadukura iyo n'ubundi yamaze kwica abaturage, kuko aho igera yica abaturage ni ugutema no kwica no kurasa. Ibyo byose ni bya bikorwa bigize jenoside yateguwe itegura n'ubundi abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge. Ni ukuvuga ngo nubwo leta ya Kinshasa yumva ko izaturandura ikaturangiza, ariko ntabwo dufite kuzarandurwa, kuko afande yasize abivuze General Kundabishira Makanika yavuze yuko ntabwo duteze kuzava muri Kongo kandi ntawe uzadukuraho, nk'uko dufatanye n'ubutaka keretse uzaturandura azaturandura n'ubutaka, kuko twebwe dufatanye n'ubutaka ntandi dufite kuja, iya niyo gakondo yacu tuzagumamo kandi ntawe uzayidukuramo. Rero reka tube twakwinjira amakuru yaranze akarere uyu munsi. Nyuma y'ibitero bikomeje kubera mu bice bya Point Zero, ntabwo imirwano yigeze ihagarara, ubwo leta ya Kinshasa ikomeje kongera ingabo nyinshi z'abarundi zizamuka mushasha wa Baraka Fizi, gukomeza gufatikanya n'izindi mu mugambi wo gukomeza kwica abaturage. Ubwo n'ubundi umugambi wa leta ya Kinshasa ukomeje kugenda uburizwamo na twirwaneho, ariko n'ubundi ntibahwema gukomeza gushiramo imbaraga nyinshi zo gukomeza kuza guhungabanya umutekano. Ni ukuvuga ngo hazamutse ingabo nyinshi zishinga za Baraka z'Ibogobogo umushasha wa Fizi, zikomeza kuza kuramfurutsa abo batsinzwe batageze ku byifuzo byabo bateganya kugeraho, batageze ku migambi ya jenoside, baburijwemo n'ubundi na twirwaneho ikomeje kugenda igwanira inyungu z'abaturage bo mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo. Uyu munsi kandi hahongeye kuba imirwano yatangije mu gihe cya saa saba ibera mu nkengero za Minembwe mu burengerazuba bwa Minembwe, aho ni mu marango za Ruhemba, Kivumu n'ahandi hatandukanye. Imirwano yaje gutangira saa saba kugeza bwije mu ijoro, imirwano ikiri musasu yumvikana, ubwo leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza amarembo yose kugira ngo igere kuco yifuza. Ariko n'ubundi cyo twabwira nuko MRDP amarembo yose cyangwa se inkengero za Minembwe zose ihagaze neza ku mirongo y'urugamba, ikomeza guharanira uburenganzira bw'abaturage barinda n'umutekano wabo ushakisha guhungabanywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Akisa zose zigize Minembwe MRDP twirwaneho bahagaze neza ku mirongo y'urugamba, aho umwanzi wese aza aturutse hari amadobo n'ubundi yiteguye kumurasa no kumusubiza iyo ava aturuka, kuko biri mu nshingano zabo biyemeje zo kurinda ababyeyi babo. Nubwo ibihugu byahagurutse n'amahanga araceceka ku bwicanyi bukomeje kubera mu Minembwe, ariko n'ubundi abasore banze agasuzuguro bahagaze neza, bavuze yuko ntabwo bazigera bacika intege mu kurwanirira abaturage bo mu bice bagenzura, haba Bapfurero haba Babembe, kuko ntabwo ari abanyamurenge bonyine bahangayitse. Twebwe dufite n'amoko menshi yabariya baturwanya, haba Babembe turabafite, haba Bashi turabafite, haba Banyitu turabafite mu bice bigenzurwa na MRDP. Ariko ibice birimo Mayimayi nta muturage n'umwe w'umunyamurenge, nta muturage n'umwe w'umututsi ubarizwa muri ibyo bice bigenzurwa na Mayimayi. Rero iyo mirwano yaje kubera mu bice bya Gahwera yari imirwano itoroshe, ariko n'ubundi MRDP ihagaze neza ku mirongo y'urugamba. Haje gukoreshwa na za drone nk'uko tubibabwiye, haje guhanurwa drone 3 n'ubundi zifite umugambi wo kwica abaturage, zifite umugambi wo gusenya abaturage. Ariko n'ubundi MRDP mu buhanga cyangwa se muri strategy, izi drone zaje gutibuka n'ubundi zirahanurwa, kuko zasanzeho igikuta ziza kugonga igikuta ziza guhanuka. Aba ni amakuru y'indani nuko hariho drone 3 zaje guhanurwa muri no mugoroba mu munsi, nyuma yo gukoresha ibitero byo ku butaka, haba iriya mu bice bya Minembwe mu burengerazuba bwa Minembwe za Ruhemba za Kivumu ndetse na za Bicumbi za Point Zero. Baje gukoresha n'ubundi za drone, ku za drone byaje kurangira zose zidasubiye, kuko hari 3 zasigaye mu Minembwe n'ubundi zaje gutwika n'irihuriro MRDP rikomeje kugenda rigwanira inyungu z'abaturage. Rero ayo max yaje kubera mu mirwano axe ya Point Zero, ubwo yateye abacu bari za Bicumbi, haza kuba urugamba rutosha ko intare amadubu baza kubasubiza inyuma. Urundi rugamba rwaje kubera iriya mu burengerazuba bwa Minembwe, aho ngaho ni za Kivumu. Urumva intambara mwabaye mu burasirazuba, indi bera mu burengerazuba bwa Minembwe. Ibitero bikomeje kuba byinshi, ibitero bikomeje kuremera mu nkengero za Minembwe muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'umurenge atuye abanyamurenge. Ubwo n'ubundi kwa leta ya Kinshasa ikomeje imigambi yabo kugera ku ntego cyangwa se kugera kuco bifuza cyo kurandura abaturage, ariko ntabwo imigambi yabizagerwaho. Byose biri kuba nyuma yaho perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye
na perezida wa Kongo Tshisekedi Tshilombo bemeje yuko bagiye guhagarika imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'Umurenge. Nyuma yo kwemeza ko bahagaritse imirwano cyangwa se ibitero byaje kwica Abanyamurenge, haba perezida Tshisekedi Tshilombo ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye, byahise biterwa utwatsi n'amasosiyete sivile akorera mu Minembwe, agaragaza yuko ntabwo ibitero bya drone byigeze bihagarara, ntabwo ibitero byo ku butaka byigeze bihagarara nk'uko bari abagabo babivuze, ahubwo ni amayeri n'imigambi yabo bakomeje kugira ngo bakomeze bice abaturage, bavuga yuko nta kibazo gihari, bavuga yuko bahagaritse imigambi yabo kwica Abanyamurenge. Ibi ngibi byagiye bihakanwa n'Abanyamurenge, bavuga yuko ibi ngibi bemeje yuko bahagaritse imirwano cyangwa se bahagaritse ibitero bakora byo mu kirere byo kwica abaturage, yuko ari ikinyoma cya politike, ntabyo bigeze bakora, ahubwo ko n'uyu munsi drone ziriwe zirasa mu baturage. Rero ibi ngibi Tshisekedi Tshilombo ari gukora mugenzi we Evariste Ndayishimiye ni amayeri ya politike yo gushakisha gukomeza kwica abaturage babicira mu kizima, bavuga ko bahagaritse ibitero, naho ntabyo bigeze bahagarika kuko ntabwo ibitero bya drone birasiba mu Minembwe, aho kuri mu mahanga bakemeza yuko bahagaritse ibitero. Mu by'ukuri imigambi yabo irakomeje ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ku ruhande rw'Abarundi yo gukomeza kwica abaturage, bamenaho ibisasu biremereye, bamenaho amakompora za drone, amagrenade ya za drone, ariko bahakana yuko nta kibazo gihari yuko bahagaritse imirwano, naho ibitero byabo bidasiba kwica abaturage muri uwo mugambi wo kudukura umurenge ugikomeje. Ariko ibi byose ibyo umwanzi yibwira ko azageraho ntabyo azageraho, kuko umwanzi si irya mbere tumutsinze, si n'irya kabiri, azongera atsindwe kandi azakugwa n'isoni, kuko ntabwo duteze kuzava imurenge. Niyo message twaheza abanzi badakunda imurenge, abanzi batwanga, nuko imurenge hazabaho gushaka no kudashaka, tuzaba imurenge, tuzahatura, batwanga batuzize uko dusa, ariko dufite uburenganzira bwo gutura muri Kongo kuko ni igihugu cya kavuke, ni igihugu cy'abasogokuruza. Rero ku ruhande rwa leta ibitero birakomeje, umunsi habaye imirwano, izindi ngabo nyinshi zikomeza ziyongera muri abice, zije gutanga rafu, zije gutanga musada. Mukomeze musengera akarere, mukomeze mufashe akarere, mukomeze mushigikira akarere muri ibi bihe bitoroshe by'imirwano ikomeje kwibasira abaturage, igambije kubakura imurenge no kubica, ariko ibi byose bizarangira bifite iherezo. Turabakomeje yuko nta gihe kitagira iherezo. Mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege, ugenda ubagazaho amakuru ugiriwe mu karere, amakuru yizewe. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese aho muherereye, mukomeza gukora subscribe na share kuri aya macano yombi. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda kandi tuhora tubagazaho amakuru yizewe y'ukuri.